ni ai kublai kepang basi buram besuk batmen ni kilon kami jungi te ni kum ka subdistrict walang ni konkret kowe ka hasil dress te saya pergi mafi kalau kau tenan le kau gunu ka selai karai ka so mafi te menta ban Islam ka pot akot no ya kali ka hasil dress hasil mikna ka bible te ikot no kong yo adam bat ka im Haper Eden, dan mentau nonmi wadam. Wi pela. Baru kepada beliau tahu kete, nak benda jemu kalau pela tu kata-kata. Isu malu, kiai kini. Musim jemu kedap tak kejing kuslai, kejing pisah, kejing ngap, kejing kuak, betip. Apa juga por usukumen, boi, lekini kejing tahu apalah, bawa beliau ayu, tang marway, sasipang, dan sawan sakaim. Kaingdu haju kapor, kalingdu, calongo ya kini kijing tahu bapla, kisentiu kiskun, kijing so, kijing pai, padahal hakber Eden. Beri meningkong apa persen? Tidak ada jengeng ngok, tak jeng semuru yang boleh yang buat tahu. Mentah, ikut di Wabel. Kisok bagian sai waingu tang ya boleh. Kunjuru ukan uhmen jengobel wan dan keluar. Yalah kijong kijingnya mau boleh. Tangba kijingnya jengu kumangidip nak kijing thok bakut. Jadi kepala kentat bakut. Bukan mai ngu yang boleh, dah kijing tung kijing ter ke bakut, mat kisah bakut. Hadin kata Moses wan rangkat in maulik niat agaba rapor isu hukum. Benda Usim Solomon, Usim berduai, depan Kristan Noble. Ikhlas sejuta pertemai. Yohanes Nonton Baptis Bayalap Hari Kerja.
jung blay mi jung jisu kawan juo ini Joseph Urim jung Maria Mr. Reading Ura elak jong kitiar kumbau julek man lagasngi porba udona ying mat Maria mat Jesu Benta anuan ka Maria Magdalena kawapan sile ikjat Jesu Benta anuan Jesu wapan koy wamat la Masim na kendeu ban lakle akti nangka ulata hikmat matla nakdu ka ju bori matla ayo jiko jikia bahasa dua mantan Lazarus ya babau Jesu ulah penipat Lazarus saya sekali kasur dengan Jesu bertahi ulah mi now to mountain death. Nila dekut, nila sang kerjutang barim, dekut hak kerjutang kerjumai.